100.000, noće sunce su pune mojih fanova, 100.000. I dobrodošli u moj novi video. U današnjem klipu ću da vam pokažem moj novi vape koji je ovo tu. Tako da danas ćemo da ga unboxujemo, da vam ga prezentujem, da vam sve objasnim šta ovaj vape ima, šta nema. Tako da dobrodošli u novi video. Ako ste novi na kanalu, pretplatite za ovaj kanal i obavezno ostavite like. Idemo da pokušamo 1000 lajkova za 3 sekunde. Također kogod komentariše bilo šta u komentaru dobit će pozdrav. Također kogod komentariše bilo šta dole u komentaru dobit će srce na komentar. Tako da gledaj srce sine. Gledaj srce tamo, ima li koja će srce? Nema. Tako da što se tiče vape-a, on je Smoke X-Priv kitjem, Black Red boja. Što se tiče kutije nema ništa zanimljivo, tako da idemo da krenemo na unboxing. Evo ovako izgleda kutija kada je tek dobijete i samo ovako povučite gore. I izađe još jedna kutija iz ovog, zapravo ovo je samo kao što vidite kartonsko bez veze. Na njemu piše šta ima zanimljivo ovdje. X-Priv ovdje šta dobijete, dobijemo jedan tank, jedan X-Priv mod, USB cable, user manual i tako dalje. Sad ću vam pokažem zapravo šta je došlo unutra. Ovako izgleda vape kada se sklopi i to je to što tiče ovog omota. Ovdje se nalazi kutija Smoke, kao što vidite hrom đavo. Ovo se presijava, jako moćno izgleda, pozad nema ništa, samo design by Smoke i tako dalje. Ovako izgleda ta kutija, jednostavna i ona se ovako otvara kao na ovako nešto. I kada otvorite dobijete gore ovaj kit, kako se kaže već, koji ovako izgleda. I njega ćemo sada izvadimo i da ga ostavimo, kasnije ćemo ga pokazati. Ovaj đavo se ovako otvara i kada to otvorite ispod dobijemo ovako nešto. Tu se nalazi prvo gumice za tank, gore gdje se mijenja, gore gumice, 3-4 gumice gdje se mijenjaju okusi. Onda dobijete ovo premoćno kablo stvarno ekstra grmi. I dobijemo zamjensko staklo ako slučajno pukne, znači dobijemo još jedan grijač koji ide, sad ćemo ovdje provjeriti od koliko, koji ide od 60 do 110 vati, inače vape ide do 225 vati, tako da nemam grijač na kojem mogu da pušim, znači maksimalnu tu snagu. Ovako izgleda atomizer, vidite kako izgleda, sad ćemo da ga sklopimo, samo da ga navrnemo. Već ima okusa unutra jer sam već pušio, znači evo vidite okus unutra, sad samo to da navrnemo. Evo vidite kada krenete ovako da pušite piše not atomizer, no atomizer. I evo sad ćemo da ga stavimo. To kada stežete morate paziti da vam se ne zavrne ovo dole za zrak, da ne ode. I ovako izgleda sad trenutno. Evo ga sad je trenutno 49 vati i iskreno ja ne mogu da pušim više, na primjer od 50 vati, tako negdje. I evo sad ću da vam pokažem koliko ima baterije. Baterija je iskreno predobra, jučer sam ih stavio, znači ima 2 baterije. Jučer sam ih napunio pune, evo vidite pušio sam jučer cijeli dan i trenutno. Sinovac sam pušio, jutro sam pušio, a vidite koliko ima baterije. Baterija je stvarno ekstra, ona se ovako otvara iza, na ovom magnetnom govonu. Ovako se otvaraju i ovdje se nalaze 2 velike baterije. Moram da napomenem kada se kupuje vape ne dobijete ove 2 baterije, oni imaju po 3000 mAh, dakle 6000 ima cijeli vape, što je dosta, znači može da se puši i dan i noć. Sada smo došli do vape-a samo, dakle još da dole ispod dobijete ovu Smoke user manual, dobijete kao neku garanciju od Smoke-a koja nije ni potpisana ništa, bez veze samo, i dobijete za baterije neko uputstvo, nešto. To je to, znači što se tiče kutije, i da dobijete još ove šećere, ove đavle da vam štite vape, štite đavle. Sad ćemo to da vratimo, da zatvorimo i da pređemo na sam vape. Evo ga, znači tu se nalazi vape X-Priv, ovo je jedan od zadnjih modela, kao što vidite ima veliki display. Ja znam da je oko, ne moram da provjerim koliko inča. Piše upust koliko inča, ali zaboravio sam, mrsko mi opet čitati.
Evo kao što vidite ovdje piše na koliko vati pušite. Ovdje piše na koliko vati pušite, ovo je koliko je ohma stavljen automatizer. Ovo je voltaža prilikom kada pricnete ovdje na koliko volti izađe i koliko je dužina trajanja, a ovo dole su vam broj puta koliko se povukao vape. Kao što vidite svaki put kad se povuče duže od pola sekunde ono ostane. I dalje, kada pricnete 3 puta brzo, 1, 2, 3, dobijete ovo. Šta je ovo? Ovo su postavke vape-a, nećete vjerovati. Sad samo da promijenim ugao kameri da mi je lakše. Evo kao što tu se nalazi vape, znači kada pricnete 1, 2, 3 puta, dobijete ovaj menu kao neki. I ovdje na ovaj plus minus birate tamo vamo. Kao što vidite imate ovdje brdo opcija, puši na volte. I kada držite ovo, da na ovo se puši, kao što vidite ovdje ima velika poluga koja se pritisne dok se puši. Onda ovdje ima da birate volte. Ne jebem ti mater. Da, na 4 puta se zaključa. Tako da to morate paziti. Kao što vidite ovdje imate prehead, tu znači, evo sad da vam pokažem. Tu imate hard, soft i normal. Sad idemo na puff settings, to su vam settingsi za ona povlačenje to. Znači puff clear, da je očistite i ovdje možete još vamo da promijenite broj koliko je bilo. Ovdje imate screen settings i ovdje mijenjate znači boju ovoga, boju samog displeja. Ja stavim često bijelu, plavu, stavljam mixan se. Dalje idemo screen time, na koliko sekundi će ekran da radi nakon što se vape ne koristi. I ovdje imate auto lock, to ja izgasim, ne trebam. Još ima 1, 2, 3. Još imamo vamo off settings, znači držite, stavite, prebacite ovdje i držite sam vape i vape se ugasi. Evo sad ćemo da probamo vape, sam da ga upalim. Ovako spali. Evo ga upaljen. I sad ću da vam pokažem kako dimi na 49 vati, trenutno ok su u njemu je lubenica. Evo ovdje povukao sam 3,3 sekunde i vidjeli ste koliko je dima bilo. Ekstra dimi i može još da se napravi neki modova da bude još gušći dim, znači to lupite like ako želite da vidite trikove u sljedećem klipu, ako želite da vidite trikove koje ja radim ono. Tako da još sam prelažen, to ćemo zanemariti. Snimamo daily, napišite u komentare šta želite vidjeti u sljedećem klipu. Tako da lajkujte video, preplatite kanal, a mi se vidimo u sljedećem klipu. I to bilo to, pozdrav!